Hatuirehe muhondana hagati ya mpondo rubiri hatahono kanso negombora ya Isango ahabwa mpondo cross border cooperative society kwihwa hotende kugumana bashubuze nto mu katare kente konka bwa nyuma y'obwire buke bakemerezwa twaragira ku ntenga contract twasasura government twabaza kuteka utanu kanso miliyoni igana batuhereza receipts batwabura kimwe abashaka kwamanyira ngo twasasura twafuna buri kimwe bakwata katare bakiyo mutabuni kanso bakafurira bakati twarwana n'abasiza byatuteganisa twarwana byaturusiya abashubuzi bagira ngo kwihentaro zitandaka bakateganisibwa munonga umwaka gwona gukahwa turi mu ntaro tujye wa minister tujye ankahi tujye ku entaro zonka nobo haro HT songo mpondo rubere hatahono kanso gume kore sandemwe na Isango naye kore sandemwe neko rasumwe baze orumembo wa mpondo cross border cooperative society na shaban government muri cyakore ni twinda gukora twine family twine tukuremera turyo mburemeza bw'amandi banka nazituronda abakafuna baturonda twine businge twine twasa kwemera twine twasa kuraba nitusaba government ni tuba twicereze kwa kugaruka ho safety barebo ko baratwopa setting ni tukoraho week na bareba bari gukora ni turebe ko turareberere abantu bitu. I appeal to those ones who are behind us to support us, but who have other views, who have different views than ours, we say sorry, because we have stayed here in confusion for the last 2 years. Enyuma ho Lieutenant Mate Magwara nobu yagizirengwa bampondo cross border cooperative society ababiri binetende nabembezo bampondo rubira hatahono kanso mune gombora ya Isango ngo bagumene bashoroze imishoro ticara basikire umwako guhwire minister wa government z'ebyanga Rafael Magezi kuyabozi bwa hanshongezi ebintu byo yagambire kunkana hati nshongezi zikarema akatari kashimye kwa kari mu kono ya local government abo kuba tokozo ku buryo mushubuzi kandi ukashanga niyo rukushoroza sento ku rugomba shubuza abandi aho rutaro no rukubandu baruka so munchirize twari bakire mbaze ntunge amateka makeho agutweta regulation so that ndebe ngo akatari kampondi twakatereza abarisa ba organizing ente zabo bazirete bakwatagane na town council bakwatagane na negomboro bashashuru ushuru ente zigenda aba ministry babe batirewe risho kubara ente zurugireka izinga zagerake nabone bashashuru ushuru bwa ministry ebaruhanyizo ku rwo wa minister Magezi ezo kukinga katara katwire nakakurero muri mpondo rubira hatahono kanso zitwireho konka byo nabekarema gashaka Gilbert Muhanguzi.